Ay, nak kawaii nasi negara lain. Ala kaya le bako ciko. Waktu mata dulu dah tu ciko dah. Dapat bini mah babangi. Padahal dia napun ini ndak ada dan. Kalau kekayaan sedang elok le. Kalau ketampanan mah ciko le. Ganteng, agak-agak lama, ancak muka bule, apa kadang lelai, bawi, apa lagi? Abi ni dapat situ lah pada, kudu bunuh lah kadang bunuh lah ya. Kata kau dah nambul lah pada nak kelawi ikut nak tuju ni jawab. Ay Tuhan, ya Allah. Bukalah pintu hati imo-imo nan di rumah dia. Elok aja dan. Buka carai dan kami bedo. Buka sarah dan junyo. Siapa kamu benda awak lah kaya. Yolah kan. Matilah. Malah biarlah. Dan tanah bayi idui luang ki mati. Lapak kau. Seharian ku tak ada bahasa obok jawab aku dah. Kenapa jawab aku? Tuhan. Jangan sampai terjadi apa-apa sama abakku ya Allah. Mbak. Ini dah abak tu. Agak kadang nunggu ah. Oh iya, Pak. Apalah nasi dia ni kelai kejam. Hai kejam. Bah! Anak mau kau. Mengapa kau? Mengapa Barsika? Ina kayo cek kada sapi dia nak. Mananggung tu apa mak? Ala ganteng abah tu ikut dia kau ganteng ni yo. Soal kekayaan jadi mencari mana mula dia kau akal ada ngamu. Amak kau tu kabak mah. Ija nama kabak pikian bana. Itu apa lah nak kabak pikian? Abak masih ada upiak. Oh, upiak. Upiak kan sayang jo abak. Iya. Abak rajin magi upiak piti. Iyo tapi ciko mana nanti abak nak. Dia pulang kan ni mangi. Dia pulang kan ni mangi. Dia pulang kan ni mangi. Pulang kok bangi-bangi. Itu tadi. Anda kayo ceren. Anda tidak. Ya, Mbak. Abang nak pulang-pulang. Abang ganteng kan kalau itu. Abang nak pulang-pulang dah. Pulang, Mbak. Itu apa keceng kau Kalau ndak amak kau tapi abang nak pulang-pulang dah. Itu apa itu lah kau tangin. Kadang kabak kamak kau deh. Japui abak. Kena abang memenuhi diri kalawi. Ambet tu sabuin model itu. Ndak mau. Itu apa ndak lah nama guys. Bukannya abak pulang aja Den. Ndak ada deh. Abak kau piak tinggal abak di siku seorang diri no. Abak kalau nama kau menjapui. No problem. Itu kata abak. Itu jadi abak nionyo amak juga. Iyo, amak kau dia menjapui. Sekali amak tetap amak. Iyo, tetap amak. Ndak mau jo piak dah. No problem. Ndak sayang abak jo piak. Iyo, abak sayang ke kau cuman tolong sabihin ke amak kau. Kau nak abak malai pagi. Jadi dia japui amak sudah menjapui abak. Tapi abak janji. Yang tak cuki cepat abak ya. Aja ni sulam nak kau tangin. Apa? Kau suruh abak mampu sinan dia mati abak ke? Indah, jangan mampu lah abak kasih nanda. Enggak kalau lanyo japui dia mak kau abak enggak kamu mampu deh. Abak janji. Janji 1%. Ondok din, semono din. Oke, deal. Kolor din. Abak tunggu sih kaya. Biar abak tunggu di situ. Mambana abak. Iya. Jangan tukar pikiran abak dah. Enggak tu abak tukar. Nya, bela kata. Astagfirullah. Bela kan. Japui amak kau deh.
Jadi Abak man ngong di abak sikut. Mbak, Oi. janji. Hai. Ya, janji. Ya. Janji sesuatu aja. Mbak, Astagfirullah. Dan lele di betul-betul leh selaku laki-laki tu pantang nenek moyang den mah kalau takut laju bini leh. Ndak ada sejarah lu. Waktu den dulu ndak ada sejarah tu awak takut di bini leh. So reman, kok reman enggak disabui ah. Reman den leh. Jam bawa leh. Yo bini lah kata kui, tampat lah kaken. Den le ka di bijak-bijak re batang magiaren dah. capek lah mak. Japit lah abak tu mak. Ibu macam lah abak. Ibu manuang tu di tapi lawit tu dia mak. Lah ibu abak amak jo abak. Lagai lo kepai ibu abak kau tu kini mana? Tapi yo nak mak. Amak menjapit abak kini. Amak jan kasar-kasar macam amak. Jan berang-berang amak kabak lah. Jadi. Dengan kelembutan amak menjapit abak tu lah. Elok-elok amak mengecek jo abak. Di. Jadi. Tu abak mak. Tu abak. Lah, amak bujuk abak pulang lah. Pokoknya abak harus tak bawa pulang dia mak. Okey mak. Sip. Baca bismillah. Okey, sip. Lah. Awak lah kasi Ingat, Mak. betul-betul Baca ka bismillah. takut le awak di bini. Jangan berang-berang mak. No problem. Dah pulang lah lai dah. Mak on dedek dah. Ndak bisa dan ke pulang-pulang dah. Tu mengapa kau nak nama udah pulang betua? Indak dan sangko sariko-riko pipisinan dua mangi-mangi. Itu ring kecen enggak kau? Ndak ke pulang. Apa salah dedek kau dah betua? Kau tiba bangi mana? Den bangi dah. Hei. Den mau de bangi dah. Hatinya lo kiti mah dah. Kalau kita lagi Hongkong. Ele kotong semuanya. Pek lah pulang awak dah. Mengapa udah siko beko? Enggak nak ke pulang. Siapa udah di ujin lawi beko? Biar membunuh badan nilai. Enggak. Pulang lalai dah. Enggak. Tak pulang. Siap ya. Pulang.